Syamadan, ikbade Kwai, ikbade Kot Kubor. Belengin be kilit te. Kilit arta kiterwarta de kabang. Hanya meninggal astang gadar perak na ngut yo complain immediately na po. How karmakan al sunding bansi. They don't book li complain gutu tinggal kerja. Ni request mula bagi suat hande habe mahabala dai ka free zone tu belengin ni sa men buat tu. Yo one problem sin dia. Mut kamdei gitu ki bayar. Nam de no dan not at all. Not at all. Dan ba funga menil da kon meeting ka tu. Dan ba phone na security de meni arba yang kon meeting ka tu. Apa yo si sayo pilih pakalai tu ngam sar ngila lek boleh men lek. Ik ba peli ba dai kwa dai tu po dai sa ba imbe. Kon meeting meni yo saya yo lek ba nyupai ba peli. Inde ko ta. Ho don katukan ni kiba ya terwasa terwakwa ya itu kepada ya ngimong re don kiba sedang mensong don berkomplain depo hokar market kan ini sakit peni gitu kan actually gitu kiba su kumbade kot kubo su lay atat day atat barasa day atat katumle re katungin kumi katungin bentor re don kiba sedang pelang mani song menin tingi yo no komplain immediately nepo ke hokar market naga solution ngom balai bisa kita ngim yo ipat hani ko officer cuma kile itu imdai bepli gitu barasa ra lut barakwa ra tu kumi gitu ngim be. Kemudian perkanan pagajing keno balali adon bor ki officer yang municipal. Fik katam dai magar ka don bor mi pimlam don kam baklai ka bor. You have to act accordingly as it is. Asu sudah. Kemud Mi pikir lo petang ko ite. Ni dai leader jeng pai ba. Ngim dai men le politik ya kabam dai le politics. Simple as that. Ngalaungi pi kerja menin ngala kon meeting yak bepeli kepada kor kubor kepada desa rak ketili ka cebalai kumtu ibara rak kwai ngim ku begitu nak. Hane menin ka don ibala amud bani pelang bani song pra kana ngut tingnya ku komplain neki pra hokari tinap karya no kai. Kata ada guilty. Mur bancu pincu lekat kebalai bani perkara ke politik. Politik is not now. The politics until 2028. Mula bela politik bamle ben le.